Enenthi Kitui ni maumia mawoni kukonia etambia yangu atanio yangaliko ya ulei nolona imunini wa Musumberi Rigathi Gachagua valama inena na Mutongo TV enenthi asu maweta kana angaliko ya ulei kwa oyu niende na kukwata vinya na utoni wa kuveta silikali ya William Ruto kivilani unyuvanini munene ulawukite wa mwaka wa 2027. Enenthi asu ingine menda Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo kukwatilila muungamo wake wa kuungamana mwenenthi kwa kila waweta mwenenthi to vinyitwe muno ni silikali ya Ruto vamwe na kwithiwa amwe mama watho ala wathie enenthi atavikia na kuyanisya. Onesmus Chalwe na mauvo. Enenthi Kitui ni mumia mawoni mako kwa tambo kuseva kwa ngwatania nzake weteti ile kukonyolo na imunini wa Musumberi Rigathi Gachagua na Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kati wa ndongo ingi. Enenthi ane maweta kana ngwatanio isi na vinywa kumuveta Musumbi wa oyu William Ruto kumotongo ini unyuanini munene unaukite wangilile miongoni na muonza. Wadaula pia mioyo ya mheshimiwa wetu Rigathi Gachagua na Eugene Wamalwa na mheshimiwa wetu Kamba Kalonzo Musyoka. Nitukuona kana watanezi menzio kama kwatanu wana mama na matia nyenzeni niweki na mama mweneche Musumbela yekelani na kila kiwengo na kwasia atongo Yesu mwasisia na atongo imatono dokoma ndio kumwona munini wa Musumbela na Rigathi Gachagua kumala yeye yekelani ndio kana serikali ya Kenya Kwanza ndio tuna mambo mengi na pia na kile wana kile mweneche ende kwa utu kama mwenenge mwana ngi na mwana atongo ale kwatanywe namo niweki na masenzi zeno ya Kenya. Enenthi asu meishula mote uthukumwa silikali ya kwa kulea kuendesha mama watho ala Musumbi William Ruto wathie enenthi evindani ya kwikunia maleve. Musumbi wito woto sumbwete matuko maingi na tuone nuto tokea nikwitha nithe twamunengie gibila anoithie tukosa na ulonye withi wa kula toko na kula Musumbi omwe bita anonge ongea ine twale Ruto watu ya bottom up mundu wa mama mboga mundu wa kami wambia baanze wambatete yulu mundu watu kwata maho utotulumani na kalaka kwete kawose weke mubuko hivyo ndo twatu ya thei yo ndo kwa wetone kama Musumbi witu maisha timomo Ruto ndo avuka ngombo tukone ngombo themongi tukora byo chungama Kalonzo ndukake kendo ndukake ata nyene mukamba mwenzako na ngakwete cia mbingi ni muneni muthoku muno gagwiriza kula na mundu lo na kura tafadhali oza ikula tukuni Kalonzo kivila tukuni Kalonzo atwike Musumbi tubetange Ruto ndoto noise ona akuti owezewe ane menda Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ongamene mwenenthi na kumwetetea nokana nake mwenenthi ongamana nake unyuvanini munene ulaukite itukuona marona kumia Musumbi ula kivilani bo akwata mumwe Musumbi amekwata mumwe lero kule Kalonzo nake akwanda na kajango mazobe coalition na kajoko binduka atwike undu ilenge wa tabitene la ila na binduka na azabodi la ila lao ndio tenda athie mwe mpaka koze kibila cha Usumi no ithe tu support kingi ni kuli akamba onde ukamba ni Kitui mazako na makueni ili onde ndoze ni kula alao tena ibane tozi ibane tukune kula ti support Kalonzo bito aze kibila cha Usumi nigenda ona wiyovo menda Kalonzo ndakavingiiswe ni munyanya wake wa kisiasa Raila Odinga alika silikalini ya William Ruto kana kuungama ungu wa mundu wonde thini wa masemba ma kivila cha Usumbi unyuvanini ulaukite ingini maweta atongo ala mengaliko yolei maina mikulu ya olosanina ni matonya kutongo esi ya Kenya Fatena Nzikam serikali ila ikivilani ni tati tuatonia kao na siendo mbinge tuadhetwe ni President William Ruto lakini siende ila watu athite vekindwa isa kwika ona kimwe ona siende ingi sikite kwendea kulisa pyo muto niwo mambatie ma motorbike maasya maleuni matheetie lakini wasisia mavala twatwe kundi kuona ve maisha maizo senzo Ruto kwetu keke Kalonzo wa Musyoka na akina Rigiji ningona ni matwana Dede vote mlingwa Mutongo TV Neto Onesmus Chalo.